Kumslau Trakani Lokivi Petha Pesani. Lipiki Mukulaki. Trakani Sala. Katanikini Mukupumu. Ayeghiqha Sutsa Kithe. Akoto Kami Pisni. Iran Raku Yipikango, Russia Raku Yipikano, Kumsa Hata Veku Vechono. Iran Raku Foreign Minister Shaku. Abbas Arakchingo, Russia Raku Foreign Minister Shaku. Sergei Lavrov Kumano. Araku Kumapelo. Toslong no Alau. Aksau Kivu Raku Shipeniano. Pamano. Lipiki Chusni. Ashigani Salavono, Russia Raku capital, Moscow Pulo, Akapsa Shiveno, Pamano, Kumsa, Jemchi Survey Ipi. Eno, Akotono, Arakukmano, Ihinkyu, Katanikino, Mukutsum Pelono, Katanikino, Mukutachempe Tolo, Tokala Alau, Kupuklenke Ipi, Hatave Ipi. Eno, Akotono, Arakukmano, Kumsa Hatavikuno, Politics Lagi, Eno, Economics, Kagini Lagi. Eno, Agumilakino. Agakukma dola laki sas agushike pushaye sushoklen kyu eno technology lage alau akum to shi kupuklen ki ipi khatave eno kumsa jemchi survey ipi eno Russian Federation mo Islamic Republic of Iran na tokhalo alau akum to shi kupukleni ipi khatave ki thiu Iran ga khuye alau amlo kum to shilvai ipi ena akotono Russia ga kuno Iran ga khu sas aksau kiu ga khu sha che kiu gongno Iran ga kuno United States ga khu ye thosla to yum sa che mo vai ipi ekimo Iran ga khu foreign minister sha kiu Abbas Arakchi no ashigani salalo Russia ga khu foreign minister sha kiu Sergei Lavrov sas akapsa shi kiu kumsi ye asa gi tenam tumshe she pismoi ipi ena Russia ga khu mo Ukraine ga khu na agusha kiu hipolo Iran ga kuno pana ga ku gusinanu akotono shahed drone lono akumtoshi Ukraine ga ku kupwa che ki wongno klolo ga ku kono aga ku kmawu ka kini lage khami lakhani ipi ena sanction gi me khami aga ku kma sa che ki wongno akupna hitoi ki loge aga ku kma no ku holo na pekti masakila aga kupsa shawai ipi etage aga ku kma no aga kupsa shi ki lo kha tha vi ki no energy ngol hidi kishi lage ena space kumla lage Kumsa kupuklen ke ipi, kumsa khatawai ipi. Itari asa gitino pikiuno, hipo katanikini no mukupumpe, o vikiu amhakilo. Israel ga kuno, Iran ga ku sas, agusikiulo, United States ga kuno, Israel ga ku sapukelauno, Iran ga ku nuclear bomb la pel chekiu a, kutuye, agusikio peitana ship sabe sekiu gongno. Iran ga ku ye itek tolomo, United States ga kuno, Israel ga ku so, amrokamo na pe ipi. Lipiki muku tupulani salalo NDTV World News Society teno pikiuno Bangladesh ga kulo Hindu milaki Ayeghiqha Chandra Das ipikiuno Muslim lo taiga vekiu gongno Muslim yakono anigini salalo no Maimen Singh pugelo pa galvena igona agime pas veno pa hekbiti veno amina pak mogi pitive ipi eno Hindu mi agitiu Dipu Chandra Das ye apnumpe mukupungu ipi eno Muslim mi timi kono agame pas veno pa pitivekino panong dola timsini ye Bangladesh Interim Government Chief Advisor Shakil Muhammad Yunus Sakpe vechono panong galvai ipi itagi NDTV World News Society teno pikiuno Bangladesh ga ku Rapid Action Battalion RAB husinya kono a atomolo akumtoshi operation shikiulo panong no panatsini galve ipi eno panong no timisini galve ke koye apnumpe chirutukulono apnum pel hob diso khalomi ipi itagi asagi teno pikiuno Muslim yakono pitivekyu Dipu Chandra Das ye factory la akumlashi chekemi lakhi ipi itagi asagi teno pikiuno Muslim mi tipakono Hindu mi tipo namla chekyu factory tipo khalochu igona pa heveno pa hekibitiveno asubolo ena pasukumoye asubola kila sokipekve ipi ena a tipo ya daka pugingo Maimen Singh Pogikma dolo highway lagi pivilo ipi. Tilena Muslim yakona Hindu mi tipo kumoye amina pitiveno o kave ipi. Ado kami tiuza kemi yakona pa kumo tipo ye highway lagi pivilo pulveno autopsy lunyano panung no au kumo tipo ye Maimen Singh Medical College mo ipi kiulo tsupuve ipi. Bangladesh Interim Government no mucholani chalalo Muslim mi pa hekbitive ke ko igona agipimi se ipi itagi Bangladesh Interim Government na pikiuno ni Bangladesh ga ku yezana akukwa ye kumolo no timi pitive ke hitoi ke ye
akum to shi la kha ni ipi eno ni Bangladesh ga khu ye kage Bangladesh ga khu kumo vai eno agkesh vai ipi itagi Bangladesh interim government na pikiuno tini kuna kono Hindu mi tipo hekebiti vekeno panong kumzu ye kal khave no igona agime panong tse kepushna ni ipi itagi asa ki tino pikiuno Bangladesh ga khu ye Muslim mi kumzu ye agikihila population timi krol chiripungu lak tse katanil hoso akebidina pungu ipi ena Bangladesh Hindu mi kumzu ye akikihila population timi krol lakhi lak shege lakhi katani shege akena toku ipi ena Bangladesh wa kulo Hindu mi chilu kahavi ki wongno Muslim mi kono panong show kono agime sa chani ipi itagi asa ki teno pikiuno ove ki katani kini no muku bidim pe dolono Bangladesh wa kulo Hindu chini ki Buddhist chini ki ena Christian chini ki ena panong ki Muslim mi kono ship service ke koye akikihilo akekini lono akek tuktolo shivai ipi itagi NDTV World News sa gitino pikiuno Muslim mi tipako na Hindu mi agitiu Dipu Chandra Das Papu ge panong no pa piau suave no pa gtsu ta kha ge amina pitiwe tse ipi itagi Hindustan Times sa gitino pikiuno United States ga ko military hushimi kono lipikhi chigitoku muchulani chalono Syria ga kulo ISIS Islamic State of Iraq and Syria galam yokono moche kiu alkamilo awushi kiu peitano bombesivetse ipi eno tie ovekiu pini dolo ISIS Islamic State of Iraq and Syria galam yokono Syria ga kulo moche kiu United States ga ku wushimi timikini vekipiti veki wongno amkulu kelowno United States ga ku president no pano United States ga ku wushimi ko azad suveno panong pelo awushi kiu peitano Islamic State of Iraq and Syria galam yokono moche kiu atipolo bom vesivetse kiu ke ipi eno tie American interpreter eno Secretary of War Shakiu Pete Hexet na pe ipi eno United States ga ku wushimi kono Syria ga kulo ISIS Islamic State of Iraq and Syria galam kono moche kiu akolo infrastructure kongo panong wushnanu kiche kiu a tipakolo bombesivetse ipi eno United States ga ku fighter jet wushi kiu tipakono Islamic State of Iraq and Syria galam kono moche kiu a force ni kholo panong wu helicopter kamingo artillery wushnanu eno panong awushnanu kiche kiu a kami attack shive ipi eno Islamic State of Iraq and Syria ISIS galami hipakono United States ga ku wushimi Syria ga kula ma ke kolo akna shache kiu liki kumono panong Syria ga ku yepikalo akna ge shache ni ipi eno Syria ga ku yepikage ISIS galami hipako ye kahave peni pi kumsa chini ipi eno tie American officials komo Syrian officials kono pe ipi ikimo United States ga ku President Donald Trump golam la chekiu sakpemi khamna United States ga ku wushimi Syria ga khulo air base lamwa ke ko kumsa kul khave kiu no alona ni ipi Donald Trump vila piche kimo panong chalu chemoi ipi lipikhi muku tupulani chalolo India ga khu Assam State Hojai district lo Rajdhani Express EPQ train no akaha kamisho shopku vekiu lo train daba pungu ye aktu tala po khave ipi tiena Rajdhani Express train tipono agahachni nekhabitive ipi ena agahati lakhiye izave ipi ena train tipono Mizoram State Sairang pugelono Delhi pugekdau chekelono ko train tipono Assam State Hojai district tovekino akna tipok solve ipi ikimo tlena train tipo alo ika ke ko dolo timi tivekyu mumu izavekyu ye khumu ka hai ipi eno tie tupulani chalo inakhe aikini minute che kini ke lo ipi itake asa ki teno pikyuno accident a tipongo gati phuge kama dolo ye kilometer akhena mukuso kholo ani ipi itake asa ki teno pikyuno akahachni tivekya ko dolo bidiye ati qop ipi itake asa ki teno pikiuno ko Rajdhani Express train tipono akaha tipako show shopku vekeno panong shiye train lagela vethaki ni khave se ipi elephant body parts scattered on the tracks ipi ko Northeast Frontier Railway Chief Public Relation Officer Shakyu Kapindra Kishore Sharma no train tipono akahachni nekapiti vekyu sa chil vekeno
pan ngoi me kiu sa pe ipi asa Kithe no pikiu no train tipo no timia akhe so ha pu che ipi e no panung do lo timia akhe kini ye daba pungu tipo lo na cheke ko ipi e no Ayeghiqha do kamithiu train tipo no itake hala che thuve ipi pe ipi e no train daba pungu putu tala po ve ke ko tipa ko ke ado kamithiu itake pe tha ke pusnani ipi pe ipi Ihin kiu katani kini no mukuso FIFA World Cup opening ceremony kupo ye ihin kiu mpe katani kini no amha khi lakhi asuzani chalano Mexico City phuglo ikilu nishani ipi ipi Mexico City ipi kiu phuwe hipo ye Mexico ga khu capital ipi eno tipo chalano opening match kuthu kiveni shani ipi asa Kithe no pikiu no Mexico ga khu no chirto cool host nimpe loge World Cup closing ceremony kupo ge pana Mexico City phuglo ge saswe ipi ena chirito kul hota che sogompe FIFA World Cup opening game ge leno ikilwe ipi ena idin kiu khatani kini namuku sogompe FIFA World Cup opening ceremony kupola ye Shekirango Rihanna na waka ipi kiu le katoge peke putani ipi pe ipi ishu sa Kithe hipado nongkam chishkimthi